Athinwa thirikari ya Uhuru Kibaki ya Moi a Kenya ni makorogo magikua nundu wa ngaragu nundu wa yura, lakini thinwa thirikari ya William Ruto mikakati ira thirikari ikirite kuvitukira Ministry ya Special Program nirakisha mukenya wonde uria watitwo ni yura kwina irio mushere na mbosho no na fortified unga mutuwe na wena minerals mundu aciana na aria akuru na ongia aria makoro mena twana tunini na aria marongia na vile vile kwina cash transfer thirikari kuretwo igika nyamwe gwetwa NDMA koguo iyo ni mivango na vile vile kugura irio cia ng'ombe livestock feed iria yone he na nyamwe gwetwa minerals iria ng'ombe ichonaga nigetha ivote gukura isawa so nitukoretwo tukithiurukia program yo thiini wa county makiria 23 thinwa Kenya hari na semi-arid counties ile kuletwa affected ni yura ni kukuhutie muno kurugitwa Turukana na Mandera nikuo kuvinye kumo sana na Kilifi ana Wataramu nikuo kuonekana kwina thina nene gukira Wajir, Garissa lakini vile vile also Marsabit na ikurulia Marsabit nene daturario vo North Hall bari North Hall or Chalbi Desert kune kuvutia muno sana gukira bari ya ndi we wita CS no wire a Kenya ati ni mugutigirira gutiri mundu gukua na hi no wire president amiandirire togwati wa bururi kwa sasa thirikari ina uwezo na vinya wa kundiru na yura riri na nindumiru mbesa nyingi na nimbigu mbesa nyingi ithari tukwari uguo food strategic food reserve eveve mweta wewe so kwina irio cia kwigana kwina mivango ya kuhakisha irio ni kwa ikithie throughout thinwa kona ngurani thinwa areas issue affected ndi wega muno CS Shesheni hakuhe nawe.